adofo ema mu nyina akwa ba soronko kra e de ba eye Emfa ho Nto Nipa so kan be kan so hintadu akire Emfa ho Nto Nipa so na topic no last week na ye lunch ye e wo dwumadie ya so na a topic na di na da so no e ade emu edu chese ne edi kan kra Bible nso aka o se no me ne ode ne ho to nipa basa so no me enka nipa de ode ne ho to nipa so nipa basa so exactly entina chese Emfa ho to nipa so no na kura batare ne nkyeremu ne ye bebre na watwi de di kan kura wona watwi mu amahwe mefa eye Bible mu de baako ena mefa eye sani onipa sani ewiase onipa ebedwen enso so baako na Bible mu de mefa no se oma emu won hira echen wogie na sade na eye nokure pa ahwefo obitimi mama obije ewi eche no de akọ atia no enti na hira na free ho no mo de ba na no ne wen ene mo mpanifo yebedi ho nkomo ena de etosum yenu oba oni ne kunu te na awoma na wafre ne kunu akọhye dem se miwura kwa bonte na kọwo na fa nkura ne bra ene nso ne tini ne nan na he ne wo enye nsunsun so bi wo ho anan so oba no ya de pa so de sa adwene wura ne kunu tiri mu ba ne ni ka wo hu ne so be ma na fa ne ti anye smaho eno ntino me introduce me penfo ende me ne wo no mo edi dwumai na mo hwe ya fade so a ende eni abre ye to abese no ene ye to abese no isanse ene ekopa ye nua bema eye modestus ekopa no krabel ene ye na yie na mobo areho na emma na me maba wani bia ye tetebu hu di nkomo ena me se du sa breya na esese wona wa ba sa nipa no ebeja no kwan wa ba na yie no ese otimi nya futu obi edi free mu tibi so mu nyina one by one wadi na wasua eche se obi di okan ne se okwayi asesenya eboa no ma no etimi bre ne ho ase ehu se onipa wo hoyi yense hwe to no ne ntwa so anam se ne nkomo ne wi asem ni na waka no enipa ye mobbo keke yense hwe enso yehunu ye nua nipa bia na yehunu yehome kura nyeye enti mesere mu ahwefo ewi asena ye wo no yetwam akọ transit time do a obekọ enti abra ye ti asi mum ye nye awrade aye na ye ndo ye ho na ye mre ye ho ase smart ase na mzo se ye ne sa onu nyankopon na wiase nyina ye ne de na ehomobra hye ne ma no obekọ so ehunu ye mobbo no ye yando ye na wa chen nkwa wa chen asomdwe wa chen ni je chesa ahonya bibie bi ni nyina ye awrade dia ye bre ye ho ase na etie na asem a ye nantew na asem mu a obe ya pedi amaye ti awie ye de awrade ase amaka ni nyina awie sei no ye ma modestus na busuafo ni nyina ya akọ ene adwuma mu hafo mrantie nso aye ade camera department oh mo aye ade dodo I'm so chuffed for sending musia mu gina mu nua na chi hey solo nyame o hira mo wate solo kura de wayi ni ti in respect send why locks why rasta o se ne boss wu ya na wayi ni ti no said no kwada yi am pese sa nwi ne bewo so ampa na wayi ni ti odi gina hoyi entina che se mo aye ade I couldn't have said much mo aye ade why nyame o hira mo Dr. Anane mami bo ama Ima. So de waduane be waduro. Yes, we dey aduane be waduro. Sene se we dey aduro be waduane. Ese sa na me ken. Yes, na me ken. Dog me de pesa o. So me bua o. No no. Yo, Dr. Anna de bua ma sankofa Heba research
and spiritual center. Yeah. And on the me who to me baby saw and one and I mean by me bass of for ba ko pet. Me bass of for a prophet Dr. Eliphas Ankara Kutin. We are kwesi anakwa ya wampa. And we do bounce no any I have what yes, yes, so cry, Jashum. A human so there's a sea yenty a sinkunya. Na answer na when we per se, maybe Sasa say yes or ma. A moo I won't shirachan what ye. If I went to na membramoso. Agba Herbal Center, water ye cheaper papa, and a day a year Jumadi at the Bremo. Na Agba the Hoya wire sefi, a Hoya so to last stop. O can't be so to last stop. And I can't so to last stop so I bebe said hospital and when tibo modern so be when chira kwan na ya de dom biara bet send padua no mu no wetimi ako na wayi afri ho e de amaw Garnicare syrup so e ho de boa ye nua ma na ye maame nom ya edu empani fie so ai bia menopause hot flashes no mo ne ade na kakra na abuafu kakra na oye ye ho bibi bi de ade to okra na awi afri o de ade kita o se yan na uchi pe ene bi ye me se bi kita de no wo me sampa na me fre beki na fe oda fom kwakwa na me se me bi se ade a wo sere o se ma nya de na kita we na me se o sa okay and they now the ye chiri enti the Garnicare ebe boa wo ama wadwen sisi ne ho so ye nua ma na ye mama no so edubo som no wo ko afichiri wo bu won sa wo nya wo ja wo ne atete no unya Garnicare na esiesie wo from wababa wabremu ade company fie so nto menopause no wonya bio nti bo modern ko pe bi start no musisi a enya period time nkwa na abedum esiesie ye hormones no ema bibia toto din nti Garnicare syrup na eno so intimi amwa New East Chinese Hospital so won so ebua se wobema wo no mpemu ayedene yade bi achi do mpe no wotimi sa se ebuo se afichiri o se wachiri bremu na ye se wosisi ena do mpe ni bi katwie ni nyinara obekushin no ama wanya saa ahoto no nti hwe New East Chinese Hospital for echira kwan na won so wontimi ensaw yade ema wo no mpemu enye din enyuma kwei ena tan achi so for me do sha ase yes wo ma emu wo enhira chan wodie yeah ye bidin kan achia watiefo ene wahwefo ene abusua nyina nyame hye me social media for de aya omo ye +1 ai oh respect me pe the way I respect wo ye da omo nyina ase wi a omo de ne +1 if you say ono o de sika na ehwe no correct TV no otia bills but ono be charge the phone asai e da hwe no correct part to data dia behwe nyame hye omo pa me chia me maame akosia Doris a obuase aduane de aboa dem a da chinyamba ni dina na ka be say aboa dem okay aboa dem a ya chia we wie why na mama chia me maame na awokuma sisi a oje ahwe maame ye ka se omamu ewo nhira echen oje enye nipa de kan enye nipa ane kan ana enye party bi na de baaye ana enye organizational statement yeah enyankopon ne kan yo fine ye one of few times a obi ache obi ade ama obi ade a nipa agina so e de aye bibia tia no ba enu ensi yenye kwan se yenye papa ana ye ma obi ade embrebe ya bitufu se odi ade eche obi a no matter who the person is pray over the thing and sana odi a she nipa ensa if you say and you may know say nipa or you genuine or you good but tomorrow unim the nipa no has turned out to be it yet me ka say mama ma che obi ade o da ya bibi ya wonim say on da biom obi so da eboni na najo ba wasai adabium enye kwa wasada enti nyame na oka se ye mfa ma no se wo de to nim se me de koma asomasi a na se obo sa asompa ye pe wo de manipa no de odi beye bia enye adwuma sawo enye adwuma sofo aka sinipi se me susu se ho no
So wo de many pan na bomb pan no gu so wo gidie nso na beboa ma na say nya adwuma na be ye adwuma faith and the be propel sad ye na wo de many pan e be ye adwuma na odomi wo be adwuma na nya adwuma na wa bomb pa ye bi kura wo faith no wo kura wo san gindi exactly wo nyi ni so bomb pa ye a chapter 2 o mbo pa ma Peter na mo san gindi oh asemu ya ye nipa doc die na be mana ba se no kura so bitimi di obi nsam ade obi che obi ade e bia nye sika nko ampo se wo ya do ya ma obi na nipa no etwa ne ho e de sa do ye no asan di wo mu bone na bone no so betimi anya wo ama hu sunsu aso aba so bebre mama akuya enka sade ni wa enka onka se mmompa da momre ho makapen se onye obi bibia obetimi aye obone ana ane se onye obi hwe no di tuo kire wo so na oto mama akuya se ebeka ho se wo so onye no hwe so eka ho saa ne mpa yete onye me hwe nso na mihira won so a se ye adwuma onye papa bia mame na bihia wa me se mama akuya nyame hira wonye wakoma so ade ma ensi wiye ugidi onye ni ebe ye adwuma efi makoma mu akoma pamu na me de kan ko ade a na de o se omamu wo nhira se ne wogie no ye ka nhira no a egu ahodo yo na obi wo ha na dwen yense onya sika na kire se nyame hira no wo hwe ye nua ba do kasa na do ye a wo ye nti mra wo wuye no osa sorry ya sama ne mfie dunum kan ne mfie ho ke se nyinche mu nhira ye de ma dokas Hezekiah ne nya onya 15 years ba dokas di nyane ne ba nyane ya sa nyane ya nchire mfie a on fantana sampa eti nyane no wawu ma nyane no ya hira no wo sa kwan no so ye ka se omamu wo nhira se ne oje ya nhira no gu ahodo bi wo ha na ha obi beba wo so oba bi obusuani bi so enam wado ye nti hwe mekise friend say mefi boset Jonathan nti yakofa no free Lodiba ede ne betena ahemfie David nti ana Jonathan nti se David na oyo hene no ana Jonathan ana ni to ba ahemfie ye David ahemfie ana Jonathan ne ba ne mefi boset no ye bubuani no Matias nti sai anado ye a waye ne mire bi atwam nti yakofa bubuani ne mra na nkasa abra bubuafo nkora ntimi mba ahemfie ase yakofa ne ba ahemfie beto konkese na ne table ho cross ne nan edididi ye nti oma emu wo nhira se ne oje no ebi no eti se oma obi wo ha oma o hwe se enne no ana onya ne nhira nyame eye obi a o senka yehu ni tire mpom susu bia nka yehu so nyame na de ope no woye nhira do ope no ode ma wo eda ope no ode ma wo nti ya ne nipa nta yehu entina che se ade che wo hwe nya de a ye be jai da bi eso se ye date no ne ye pese be cha ade so no apart from mpaibo na ye de ade ne ma nipa na ye be bo agu so ne ye de a che na de bio ene ye betimi aye ede ade a che wo bi de onim no so kwa na eso ho che na de am so we de onim bone ana obi a osefata so che na de no eso che na de na den na ye nye se ye pese ye koso a cha de obi ntimi fa nkunti ayenya. How do we go about it? Mama akuya ye kase ade cha mpa bebre no ye cha obi wo ha ne honam ade bi a ehye no ne mpaboa niema bi a omo so mpa ye no ode akwakoche niema de ode aye ho no se obi de ye obribi a eye mre ade a ode aye ho da se obi de ye obribi a emre kora odidi uboni a bia mpaboa bi a wahye watade ntu behwe no obi atwa obi ntoma ne sapo bribi a wayisu da na dodo no kora de obi wo ha anye se wode koche kora ono a de gu basabasa na obi kofa na wode aye ne yedoa mesre se ma Emfa ye niema ngu basabasa na mmom se wahye wo ntoma bi watade bi na wode be kwa kocha se ye na ye pa ye nioma ye yi wardrobe mu ne ye de ko charity Bosompaye bonipa no hompaye se ugidi wunyi ndi mpaye na obone ye adwuma mama akuya ye mpaye bo ye bone kakra wo fie no se nkanya adwuma nka nyina ye ntete ase yo eye adwuma papa ne momo no ya na ye ni wotwen honhom esanse nyankopon no da wode muaye beba no ye nim nti ya na ye izu se mpaye bo na ache dodo anya adwuma mpo nti nyankopon kra wote me mpaye bo yi ote papa nyame ote bia sa na ye wo sa ye bi duba bi na de wo pe ne mmamu sa abre ne mmawo a ya na wabamu aka se nyame ontie o obi kura timi ka se me kwa kokum me ho se da bi na mmom wawie ye be ye fe asene umfiti ase no ti nyame o ye mpaebo tie fo the latter glory yes eno na efe pa sama ka pensa da ko meka me life history bi e wo program no so me papa mu no me ba na me de me ba beka ma wakwanya mu abeka na me no se be share afoforo so nkran bebe na ma me na Facebook for no so ase America kra na me mba no me hu se omodwene me ho pa kakra no mu bisa na me hira mo papa adwa mo ne wan ni se da ko me pe na ye nyina hia e wo ba bi sonko na enye fefe nya me hira mo papa me nuama
omo da se so mami one question tintin beside one again na yenye say if we want to continue giving out and also say yeah bless you adesa and then yenya ye be ma yakoma nso atoyem so ade dia ma e bia sofo we anam dia ma menua we no ehwini ho obetimi dia ye amanati ame and secondly so no say ese e be cha ade a na obi di ensam ade na ode akoye bibi no ho no ade na obeka because ye hu se yakoso ncha ade o mama practical example a me say yes obi si esi o manim na lady ni eba asori e o me ho ana nikunu Nigeria ni na nikunu benya iska kesi ba ne nsem ana oyi iska mu miss iska na $30,000 ana odi to ne dem no yere ana da dem ti oloke ne dan ana so okọ Nigeria edi sika no dia kan akọ ni project o si dan ti no okọwie dan no okọ no kọto mmerwa wa fie no ma we bia kakra Mami, ofri Nigeria. Last year no. Ofri Nigeria ebedu Ghana no. Na $30,000 na a that bedroom. Ayira. Oni yiri kiki so ba nafa. Na oba na e won spare key. Ana oda ko bi. Nipa me make am media body because current or South Africa. Oh. Gidi. And what? O ma kun be 1 week. Ana oba na kasi yen cost of elifa so. Yen nyina yin so for yen ko obechi nipa of first can. Ma your grace kakra we so on Zechariah chapter 5 the flying roll the angel la or pursue nipa wo wi ade yeah enti na no ba de wa ba so ya be hu saade ni bi ana o se yanwura to ba na me say Jerry woni o yere enu asema mo de abre me no wo de asema ko police ya onka bi en go kun bium ye compile 14 days de be si no ya me enhye ne ho ani monyam enti after 14 days na ana be ma ne so so daye ana obi ka kire ne say ombeji ska no omeji we Nigeria but we hu nipa nanim ana we hu nipa e wo daye nim emre we ye powerful ana papa ni take faith step of faith ana come back to Nigeria odu ho no ana say was ni gram ni ma me nua ka kire say ni sika kakra obefa ye no ana o tete no onji ni sika ma me asem we Jerry 8 ye obeka kire oyi $30,000 na e Ghana no man e Nigeria and that says adoye no ye wo mo no de point of contact or the point of contact o yi sika man e Nigeria nya Ghana o say we bro this can Ghana so sika na be find now wo de 30 yen what are we saying one answer obe che obi ade no you are very cautious and courteous and careful hwe nipa no obo a nipa na o chani bo you careful mention ade don't even dare. At the channel, your next video, no, but at the channel, idea be say, and yeah, Emfa mau as a ministry, won't mean check. Good. Won't mean child you. You won't be something, yes, beer. Me, there be a ministry, unless a minibi, dear, riding 70. But some kita dear name found in the Kuma, the person be Panoka Crab will be. Ha. Enti ane ye ka se enipa na wo de ma no. Ma me wo so hwe nipa ne so yie. Hwe nipa nanim ene ni gesture. So ma me hwe anim yie. Sabi. Ene ni na. Ananye ni na. Obu a. Sabi me anti bi nyame ade wo wetimi kan ha adwene. Ono tuka do se wo ya mewe won sa na dwe. O se me ye bayifo wa ka kire o. He says it verbally. Enti sa nipa no wo ko chana de ayede. And they say, "Oh, say you can share the panel." So we are careful. Know who you are giving attitude. Oh, share any crunchy. Amekuya. And ultimately, we will be so any moon castle. I na so nyewe. Oh, but no see another. Some like anything in that nyame from nyano. E wo mu say ye fa nipa ka tua aniwa. Ye fa nipa ta kire maso ne yakone na obi wo ho a na ahweawa na na no esahwere maso na nye ono na ebo so. But omo ma no hwehwe bo hwema ndo so che omo ma so hwema embo hwema. Obi wa no osabaifo pa na onye na obi wo ho be ye no say han bofo. Na so oba say say we nyame nipa pa ni. My second point is the second point is say try to pray about the people and you frequently give them. Oma wo tai choma de no. Pemre. E wo muso pae. Ende me no ya. Yo,
And na bo mechi so mpa ye be the end of this month. Me ba life. Oh baba. Me ba life. Bo mechi so mpa last Sunday of this month. A bit different. Aye, last Sunday of this month. Ye ko hiem ni abo ye ma no wonti so mpa ye. Na Premto Bremse producer director papa. Premtis. Momi yankwohwe na person ka bibi ansa na. Kan wi. Yankwohwe ye next video no. Na se eyese wo ba. Wonu ukunu te wona wo ma. Wo ba no be hye ukunu kutupa. So wonko abonten. Wonko wo. Emfa mra na eye. Nsunsuanso bi di akire. Wo ba no wogina bia etisen. Wo bere ma no so ye de otu asem ana osimu wona wo kuro no ye nkonkohwe video no na ye mra sisi a. Nto Nipa so no ni penya ye. Nto Nipa so no ni penya yo. Okay. Amen. One sofo ye nyina ehu de course no. A wo ba no ka che ne kunu ne se. Onga tena ware ya che awo mento bere ma ni si kwa monten. Na onko wo emfa bofra no emra. Sofo. Mami. The person do shase. Papa shase. Mami. Mami first of all shase. Na mi ntie ne sofo be kan sana ya to aso. Me pese me ma etiefo tie. Ene obi a okọ saate bianim a ontimi enwoye. Me pese ne hye ne kran so e de obewo. Oni wo kra ontena se. Emma onfa oba foforo. Emma ni kunu anama onkan to ni kunu adwene mu. So onko wo abonten. That's Sarah yebi. Eno na me be kase. Ba me Sarah yebi. E na diaba. E free Sarah mreso ebesi ena menu menu tia ye kasa e wo set wi so. Hwe ntokwa ade ba to Israel fo, eni Palestine fo ntem. Ishmael asefo, eni Isaac asefo. Ma, wo de to okunu tim ye. Ma me jira yebi. Sarah e ka kire Abraham se onkofa Hagar no. Abraham e musa nyame o. Na ye ka se onpam Hagar ne de. Osi okubusa Yakobon. Ah, yeah. Osi oyede okubusa Yakobon na aye ne de. Wudi agro oba na okofa na ba no. Be pam we firi wawari ase. Enti se bi mai na okunu no e ye tiasefo no enyamsuro nipa na onu be ma ne fa saa adwene kra maya. Oba ma na nyima. Do to koso. Men fa saa adwene enko tu okunu trim. Wodi ko tu okunu trim a dachi wan kaye nsu a obe kaye su. Oh, so when they come. What's one kaye nsu a obe kaye su. One kaye ansu obe kaye su. Dabi wan kaye nsu a obe kaye su. And one no ya benu so dia ya benu won say ya share dia starting tabsa na ene na so kan fa kakra mekane se baby a o sha ase afire nye ho ne bekwa akwie enti sabere odoma pan won ne kunu ntem a wo ka chen se miwura ko na ko hye nyinsen na yenya abofra no se ne o kan tra sa nye sa ne bekwa akwie se oba no ba o hye ne nyinsen wie no hu se papa ni kunu ne yere nwo a na ono abewo amano a onwu se de na pedi na eye hana no obi pe na krokro no nanso o nya amada bia na osu saa ma yese no wabro nsan so na nya nsan no wabro wode waware e baba betete waje afiri wonsam ti mesre nyankopon mre na ye mre pa sa wo ne nyama ya nyame ofa ne bo no wonto ne ntem yenhwe sunsanso no bia ye etimi de ba etunsanso e de ba no ne se awudie oba na oba no adwempa maame we wo a opese ne kunu kofa oba ne nyinsen na omunya abofra wo fie ho no sa ba no a oba no o menya sa adwempa ne bi nti ono baba be pam na fia ware na se wan poison wa obepam wona obechim ukunu adwene o ma ne nya bi da o ba no wono maame we no de wo be ye nua de wa ye ba de wa ye bribia ma isanse ni kunu wa ma ne ba ma onya obi suma no nanso de o ba no obeje ne ma kenten so adwempa no a ewo we trim ne bi ni wono ni trim di ne sa ye mu ni ntino nyankopon se pam afra no na se ye ma Abraham pam afra no de a adentina also se de nyame akatia se ye mpam no wo kofa ba what you say aha entino de penny na be ye no se amwa de a ye se hwe obi kutwa ho ne de amia ye kuro enti me de e fakura twen ho nsem de menimu bi pa enti me papa mu no me di ho nkomo na mo mesre se ye nua ba no won twensan na e me de se be ma no so wadwene me madwene
say abusudie be na wokofa aba no efi say baby a wo hya ase no nye ho ne be kwa akɔwie be ma na hu na kwa akiri ye se de opanyin ejina eda ho a wo hunu no abofra ejina onyina tokuro mu enkom kura wo hunu ba be ma na dwen akɔnkan ahu we say wo ma ne kɔfa oba no ne banyin sense kridi waware na gu nti mesre se omo nyankopɔn paye na se dudie den na se ohia aduru a ontu anamon nyame na wo hyira habamba no bra ne no hini so ma ye se muni nuaba no na momfa ne habansa mo ho yarewa no se yare bi wo ho a otu anamon a nyame bɛboa no saa kwan no so de hia mpaebɔ no so ma ne mpaebɔ mu nya de ye mehwe sene eya saa no eba oba na ma ekunu no kwa monte na kɔ wofra ne mamu a fan say ebi eche ne nyame aye wadom na so abewo Sarah dey yen hwe the connection between saa enkwala no won asetena mo tesen won nua dot tesen ene saa nneoma no mame the word step step means ekofom and ekosoro the moment there is a step in our rear no there is always problem here or there ebi say a survive but the surviving no and no e kitu ebi because especially when it comes said papa no e we japade na ebedu ejapade mu cha and the issues den eba and the issues Emfa won say omododo omo tifi but especially mam the canas was it oni ukunuti o se onkwa no do oni eba oba bia ba eye na se na abehu ai eye na se na abehu Adom on the one also always pray to have eyes that see the best in people, a heart that forgives the worst, and a mind that forgets the bad, a soul that never loses faith in God. Adom on the one a class prophet tampa hey we the way we ambrofu hey adwa nyame papa nana ya also sure daddy I agree with you and elementary also great program. God bless you mami Kuya and your team members and can say share, comment and like. This when they bre na bre ye kwa ye nti ye ntimi ambehase entam enti mo fa nchen na mada eye mahwefo ni nyina so madam wase se mo ne ye enante abre ni abre nyina ye bre ne de aye bre na so no de se ye bia ne ya ye enti na me ya adom adase ne o de kyen ya ye besan atena ase na enya full time ni nyina yet me in discussion no amana awie Premto Bre Pamela and I am producer director papa and pasolo ha pasolo so ejina na so pa and a light for sound for light makeup for set for bia obia MC for obi ogbo oka ho my de ne edwumade ne brem no nyame onhyira no but answer na ebe soro krakra no monfa eye mwasema mo de bodo tofa na mo de numbers no so e de atato answer na ya sorry yo me de masam etwato no saf maame kofodu asokore ne na wo ye papa na wotwe ye ma wo hyede soronko masam a me de etwato ne se bribia no se yetu anamo bia mo ma yentie nyankopon mo ensene nipa ato tirim esase etie nyankopon esene nipa wase de wogye me odifo di mo no ne nsa beka odifo akatua na de wogye me nyankopon di mo no ne nsa beka nyankopon akatua mo yenye nyankopon akatua ensene odifo akatua na yentie nyame kane masem no yemfa nto yetirimu Dr. Boama Sankofa Herbal Research and Spiritual Center my number no ye 0243 510062 0243 510062 yesi yesi odi aduane be ye waduro sene se odi aduro be ye waduane dokuniye mama ni rev mame de meka militu emma na bebrefo se entokwa ni fie a enfa entokwa mafi exactly entokwa ini fie a menkofa entokwa ebi no sheda kofa ba se be me na ni oto ho we kwa fe na ba me na kwotena ba bia akwadwen ebe fa ho plan baby ameka che amafo se o tai se ana me kunu we twempena odi agro kunu ba twesa mpena because obso hu de wo mu a wo nti a wo kasa asem no emma hu kasa mema hu koye o se emma hu ekasa emma so hu opese okoye hwe de wo ho ai enti to kwani fia engofa ntokwa do ka de na ahwe me sere
Rap na kasa me fa hwe. Toka divia ngoba toka nya dey MFE. Yeguso e bom paye. Afi no eguso kom ye wo June 6 months ni e yatwam. Paye bo bia onkwan bo ni yesi fabre na ye nje moma wo. Fa paye bo no ma muti abrochi na adwuma bro so a wunya time mo paye. Yesi fa paye ne bre ye na ye nya moma. Enti number ni 0270 001 002 0270 001 002 na efa empire boni mayen na ye moma WhatsApp wetimi e ya send audio bia send bia na ye ba mo empire ne e ma ya da so papa sofo mami one doc nyame shira mo nyame adma da send e be sign atna se we have a lovely weekend. Found to Nipa no ni penya. Found to Nipa no ni penya yo.